Lofko volsie fosseto ini kasta anulashan. And then read Olena. Sivita, Michelle Gidan Rike, Exodus Lomo, Osingan with Dagana, all of him. Exodus Lomo with Osingan Luo. Awan yun na may lagay sa Convos.
Pellet Pro ipaige kami ko negotiate das pencil and judge that visit. Atakaini Pray. Kalvinin fakula malalat na sum kasalatan alas. Kikulya kulong. Mishanawi karing karingin. Isla. Ki lengisenya. Katashki sa talan lengisenya. Nakialo ni Etawi. Kanang kagsaging malalat. Nagkakulo. Nasiwi pasiyato. Istalo minta kawikat. Sang pegalan. Palagi na sa kalabing kagagkas matalong kibet sa inyo. Kamana kayo washiru. Umlip shekari. Hindi ka tagalay siyakso. Pahinga magiging namin siyak bash. At pinitiya tagal na bos kibet sa inyo tapong itatay. Anang kaklaya. Yaladal pinila kung tamay nila kayo. At pray fatkula kayo ng self si Pagna nito. Jesus Christ sa way namin lawas si Panglalas. At pray again. Amen. Pellet rate by Walbaine Asia Pinan Spetsen Gemantian Pak. Katil Walala Siaway. Katil Walala Siaway. Put Kasha Mashin, Chenesising Edit Gash, Fasting and Mikoshna Gavana. Marit saying a Shamshan Kit Walala God, Nasir Ibrahim, Sarah. La Eletafa Sansi, La Eletafa Sam Nasilo Siaway. Eway Peke. Eletafa Ecol La Inil Sarah in la Kesera. Inakelebia Kowshnia my Eletafa. Maludut saying a civil the Gainakes as Makinia La Walella Lankad or Arlena or Epaye. La Kotnon Kamay of Lancy Kaki Kainin Makishan Champakante. Katwin Filial alive from Yolasha in a case Yashna Ford. Naile Arlena Kainara Kainin Mayushnia Paspas, Tawangin Makov Lanirika. Magaja si titustan fa mo. Lalai vuis was lalibrem. Lalai vuis was lalibrem. Ashin rom agosh for sin as kissing and mikosh. Limka din sila lalibrem. Kishbin lalai vuis was na yok lanaman. Kainin mabas was limka din fat na si sapim na si librem lanaro. Elore la gyalalo. Takal lagi ilang kisebing mo si Van na nato ilore na pena. Kasap to log si yok na nalang God. Egi kalim kilalay fuis was yok na nalang prem. Itiyan na lang kisebing na si Van na nato. Yeah, finsi kya boy nga na si ko. Ngako elay na prem. Kakatalo lang na ro kinalam na yung kapmasish. Lala ka din is malutut saying to be back kay God. Kilala ng ilash na simpleng kata. Sesa que eu estou molta colequinisa. Marit Kasha Mashin, Romagos, Fosingalan, Goshin, Gilomagos. Katil Tawara na celebram mo, fellow and family civil gift. Wala sa inyo pa ako yung Christ, magnagawa matulog ang may pakipamisa. Christ yung tagal ko, misa kaya matulog flush. Kaya misa lang, katsalalal fong ikan face mo.
Second thoughts that I thought more, CMA Sero Nazin Matan Fella. My read cash and Ashin Genesis, Sgandi was here in the cause. Lem Kadan family delivery, Subliki fan, Sintata Nata Tamo. Na April, then wait lag na Pewatuya, and Subliki fan Salos. Kaya was soon, and we Kadan Oleng na delivery. Saya si ingin patang bagkanan. Na Abraham na long si we alo na singkap. May read certificate. Akay kakisiya may seo o masing maton fellow na pewa bakala kay Jesus Christ when natin kat kay lise mo di katlep na pewa. Sebiasa na kay KOSRAEAN, mo, ingon kitong. Bukya siya na siya, sam sa waklongan megos, and sam sa waklongan gosh. Di na kalip na sa master sam luwing tasyak to, sam luwing siyam kinke, karhin niya kamulalan ka na sin may plan. Lim ka tayo karhin may talan nilal, Eurawo na selos sa Eurawo. Tiltapuk proilalos sa filialalay kung ilaynil. Tiyan na ekta na sa shmisengi, tanga ekong isifenali la asyo yala panalay kung ilash na sinlipkat. E nito la elin man na kaywa, pel na kaywa. Spesafla sa infamo, lalay kong ibalay ka libre. Lalay kong ibalay ka libre. Merit ka na hindi personal siya, fosan ko siya gisnalo. Merit sa inyo, siyam kun kainin mo ko'y gula libre. Kamasikyakin mo lal, maya kalamila pa lalay kong iyo, e balay ka linlip ka. In mo la libre, iltiya ito la meshipe, kofagya, to ilapos mo kayo na, kishipin lalay kong ibaye, e yok la linlip ka. Lala ka dinis merit saying inakaya God kilala kung ilash in lem God toin yokalig ay kulay kilikimeta na Abraham. This passage focuses on the example of Abraham and his faith. It emphasizes that faith is the basis of his obedience, even when facing the unknown, and his belief in God's promises, even when they seemed impossible. We need to learn from Abraham's faith to strengthen our faith, increase our trust in him in order to have greater resilience in the face of life's challenges. Sige, Beba, ang yun na meron kay lugar ng August.
Pero pwede na ako tayo pahinga. Short namin. Tigil nga ako tayo total up ke malutog mamising along sa nila pahinga. Tawag roommate ng church. Pastor, deacon is lay ministers that goes on. Pamit ko lang Etawi, kaya wana matter effort. Narala special ang Allah na sin Papa Nina, mo second na pela in we alu kasu kastan God ke then we say ko alu ni Etawi na siya. Narala ang Allah na sin wait na kayo mo second na pela na kasu kastan God ke ako siya. Ready maingin kayo ay pag-host na kayo. Kaiwan si Vela siya, si Fatma, God ilasiya sa kula. God ilasiya sa kula. Malulog mata, sagot long, pero nalilisong na. Kachit niya, may kula nalo, kafin na talik siya, ni na papa, wala siya, kasi siya, kung na siya. Siya lalaki Toplash, talik susunod, patalik force pa. Nasiyak kisensi ko hingi, sisensiyak ko hingi. Toplash ako, Papa Ephraim. Bagat, eluput kami siya. Siyam-siyam ko hingi, siyaman gila lafungi. Lafungi lagok na Ephraim. O yes, ma, Papa Ephraim na rala hingi. Pasis may pensa wala kaya kilamia ke alumet finishing school है अरे आक्यों के बे आको तेरे लोग के pensa के करीब तन तावी wedding और ये सिमर लड़ाई के रोपां के पापा तो मन लड़ाई होगी इसे कैसे सीख जाता लोग के समाज के मरीदा रोपां के पापा तो मन लड़ाई होगी आश इब todo pamarito siya natin na siya merit semetan pa paip semetan kader siya prayer siya siya dan God na siya babay prayer kaya nagigat pretty ke fos siya nagaluo siya man ke kader bagol prayer evat na siya isel gausel Isaac when nagal so kisah kenal lah nasib. Isi yang ada vel. Abraham Allah. Itu ya, usah usah dicina ada dengan kawan cina ada dengan. Wana kelam kau dia sampai nasib dengan. Jadi Allah inara malam kau dia sampai nasib dengan. Palingan ini sih. Itu aku merita sih nak nasib. Oyel Baba Prayer. Oyel Baba Prayer. Masima Prayer ke ilong sabsa going. Oyel Baba ke ilong sabsa bulat God. Fostolo nagsingaw shaman na mga trinitary na dituten po ka. Itong ilorani kayo mailinin na makin ke kisya sila nga. Esom again malam kare sakti nase elos fast students sakti damit wait kalan sakti wala ning in mata kaya sige sa anos elos ucha alo na sinlem ka osit kaos shomon gel Isaac siya tan dalik siman patatyan na si Baba singa siap si Papa Tomelo Lai Fosh Etong Emalud Awangin Sheep Kawangin may kisyan Wangin Milo says Elusin kisyan Dali sa mga mahal sa jigana na kafana kayo siya wangin may kisyan halos Pahinga yan siya mga sigala siya kapatyang yan sige
Gabriel may gat na sindaling Isaac, padaling kwan siya natin. Lame God, eleva ese. Lame God, eleva ese, may kiselos. Ipsat na siya, ipaktuloy siya. Oyelan God, hindi lopin niya. Oyelan God, hindi lopin niya. Mama, babay, bremen ako na rin. Kapin Fos, singawan na nagay, singal siya singalapos, ang kapin marikla siya. Siya man gaya prayer, ako lang, niya talig sinalang nga. Ako second talig siya nga Isaac. E pa siya kasi tagal ka siya, in fact, ilan diya ka talig siya. Ilan tuwig yung mga ako na rin, sige. Talim God in ito laban na nakifong ilan. I pray na tuwi na nalagatan na liyak shit ko sa ilan ko po. Ang shoot niya shit sa kong nag-gisekin na sinlang God. Inawal siya natin yung nag-gisekin. In fact, mag-gisekin lang na sinlang God. Malut ito yung nakilakalan niya. Nakita niya gitari. Kaya doon sa halumit. Sa senior school na. Nakalala ko yung mga ito ay akyok kiligi, paano nga, yok na ginagin nga, agad niya. Short, Ash, magat guys, yung kaya notay na ka, isda kayo malupit siya. Kata mga isda yun sa kasya si Fena, malutiya, kaya mauli ka lang sa plat na sinlam ka. Siya ba, like God, a provider. Pag may dinasya yun na last year na kayo. Masitokan pa, like God, yung kilala kong ilas, kasi siya fan na kayo mga ilasya na siya. Iya som pere, o ilara fan na kayo mga ilasya na siya. Namakon na yung pinakilin, at yung orkas-kas inurit malang God. Naripalan God, or na yok na siya, kaya na kayo agad niya akilin. Nasa man siyam sa ko, siya na agad. As papa siya, talik siya, natadalik na tayo siya. Elos, we all look at siya, nirane, kasas na kom siya, Elos. Kelos kasas, talik siya, natalik siya, arapisin siya sa ko. Talik siya ngayon, siya Baba siya ngayon. Baba bumnali God. Baba did you see God? Baba siya, wait up there. Kuf na tapo. Ilgay niya, ganit naliya kakasakso ko kaya sila. Na kung ganit niya kakasakso ko, natalik siya ngayon, fatness siya. Maka hindi ito shoot na. Lahat sa shoot siya na ako. Nanakpan Baba siya nga, nagditalik na ito. Elus na talik siya, nakatalik na ito, kamakasok na. Tuwi kamakasok ko. Kasi siya talik siya. Baba siya nga siya talik siya. Kung di ako sa sunod, kung di ako sa sunod, talik siya nga yung ito, kasi lang na yung ako sa sunod. Kastan Baba siya nga na siya, it depends on you, how close to God, what you get to God. Patutulog na sila yung God, mapapalag, kung hindi mayo, mapapalag asyo, kimono. Takos na kailangan God, hindi halala na reklansyon. Pahinga ako tayo sa patulog, palipita, pensing pelan, Kristan, pastor. Good day, I'm going to tell the pastor about the hour.
Hello, Oxygen God di Lord. I think ko mga katulapin sing God me. Hello, kaya ko gat with dinner ke. Why singing sing long cast no. And God is killing museum. And rather find that the same Pastor Dickens, Happy Father's and Mother's Day. Hello, kaya malitit nga tao ya kan na fall na siya teaching ya. Malong siya malitit simsingan. Kaya kayo sa kuna siya Ephraim Michelle Isaac. So, kisya ka na na siya. Pang tao kaya. Nakasal kuskan tagati ana kaya may kuya siya acting siya. Isaac siya. Ipo ko art mulut ito nga piya mo siya. Ephraim na mo kap eleva usi. Piya pwede kung rite ke marita fak mo kat eleva usi. Wang na bakya. Ephraim si pwede tu ko ka life. Makat eleva usi. What's that like? Rapan ang minutin niya ito ko ay kinasisting ka pa nito la. Len college na nafak mo. Nga pa katus, nga pa ikarin dos, nga pa ikarin spell na gawa. Kata ka diyon ka unsin sumafak mo. Shoot me, talk sa lang God. Inui pe KOSRAEAN God Gemolla Shpewa. Inagalin pe Bastalash Ibesta Diginisis. Etawi Force Etawi Nata Wetsa Sema Wiga Kilen Simsin Inagalin KOSRAEAN. Kulon Mala Singolalu Benzimit and we live share on ala KOSRAEAN God Gemahingi. Agalin be Bristol and Etawi Nata. And we be agalin special yan lena. I thought I would akfalat yaben nekyesh. And len bising yalin len baba. So may I take the time to recognize first our mothers. Happy Mother's Day. I know this day wouldn't be possible
this Father's Day wouldn't be here if it wasn't for you guys. Father's Day. In the state of Washington in the 1900s, Mother's Day, which inspired her to push to create Father's Day. Thank you for your love. Thank you for your perseverance. Thank you for all that you do. And to our fathers, happy Father's Day. Baba Mata, Baba Fosh, thank you. Thank you for the battles every day that you guys fight and we don't see. Ashubin Gasin Gasho, Ashubin Malat Lomdel, Ashubin Gambar Lomdel, Ayok na Ashubin Broy Lomdel. When I'm not in Rose Skywalk, we say, Akadigan Siya Baba, this title of being a father, I think sometimes we take it for granted. This fatherhood that we are blessed, Sin Baba, God Baba, Fala na kalingan masaya na baksarin ng kaya, lakot kat Edwin Baba si. Misaya kat loop siya lapan ngalan fungilan siya Baba, ngalong marit la siya, fos si mahay si kilang nga Baba. Nagun na may Baba sila noon going bed siya. Baba siya ngayon, wala yung kisekot lang. O po siya siya ang Baba. Namusin ikat long top si kahatilita si. Mga is, nawibel na may kula luwi na kalit. Lapay na kahatilita si. Kat lut masikap na celebrate mo eh. Anon ko finsik si Pena. Nakaanalal his misunderstandings. Malte na kyalam kya may sikap mo eh. Tasyok to. Ilsang na sinka. Kasi spesifik, even in a time of loss, even in a time of misunderstandings, God will always provide. If hindi mo may siya magkalain sa kasi, siya na ingkalain sa ika. Alalaan kong ni magkalain sa kasi ngay pala aking mahay niya. Tasyok to, wala kikat lutu kya kasi niya. Kat nagaan na tasyok to, God will always provide. In this life that we live, we might have losses. Talilakarin isang na God will always provide. Magulo lang akan we live siya kasfulan na kilay nisip siya ngayon. Suga kalwanin, fact every Mother's Day and Father's Day na supposed to. Kulamal. And Cassano, Castodo, we Usanagawa Belal Astama Inga in Paxican God. Fakilo, Armenia Kola, and Muscatin English, but can you give us? Farak Nagawa Madiske, Olosime, Fashion Gibesingamo, or a calendar, and I will understand David. Inga in Okaden Ben fortune for a fabric law. Not enough second calendar, Shwanya. On this person, I'll get a 90% Drakalan source, special and line up on the law, Kina, fact, like Father's Day, Mother's Day. Fina Bass, and then Baba. I used to say,
mga isking kan kasi nike program ebe mga mesme na di si feno di kon examine data sin panga mga talong ke long man feno di lang aro foke wana ke poster fa papa sene rolo po or using and na the 26 pe pai na pai Ngafin loang na ke medut kuda samsam kuda na ke dalfa ko force se mga file na po fosal ko pana si file fa akala mela ka pa si mana ke kat long kilo tu denga na Maryland God na ke maloreta design like creation lang takdin loang yok na ni sin creator la manutut si marshon biyak sehenge el de ola la kasham ke akun siwele pram bitalit kien alen kana siwu ana ke tlong ben el kasha ke ikon karamin el de ola la funela kulong ola yo makat ka induti tar la malap ke pela kan ya we long minut na wo we pe share na ko ni siwu sa tewo si kabni va maybe fathers na siwu Sinnean pe epimanes na si Australia pe. Pelon Etawi. Tulad lalakati na galing special yan na parang one pelon Etawi. Kasi ang show ni si Mors na si Minister Alexander Joseph. Ang masyagaling na pwede yun, kayon, ang alimegos kayon sinuan, bugin sinuan. Lamala.
Bella Honolulu. Pennsylvania bawat yung lukawalan. Special online singing when liknala suika toini. We ben ay tao force na go sa plan med translate na kayo kay plan tao laso. Karang yak si white force. We are kanados was medo. Ang sipe na bela kayo. Mama kong ito mo tuwa.
student program in next week. Ito kanya program na about Martian show. Mamala. Tabii ki yok bu. Para program gibi her şey.
Siya po si Tuna at Brother Lim, right? Babatamas din ko siya. Surve Alwini Fab Kulo the Sin Kulalu Pelsimit Nalbat Ilmor Bristol Nanyun Kulomalla Amisher Pinosh Belos Modern Los Ash Maseduome Dagarin Arela announcement Lush the Masimit Pinosh Masid Bastama Kalawa Katolik sige pa. Or approve of sige meron siya.
siya po si Tuna at Brother Lim, right? Baba Tomas din ko siya. Surve kalmunin ifak kulaw na sin kulalu pelsimit lalban ilmor Bristol lan yun. Kulaw malab ang siya finash belos matang los ash maseduo may tabarin arala announcement lash. Damasimit finash masid bastama. Gosh, my land is that. Thank you.
เป็นสอง Nailangan nakakalian siya digin sa Inash digin Bruce, siya yung nas Royal yung masang lush. This year ko, we brought the sun. Brought. But we could only pursue over the last. How did it after from the series? Lord, you are slow to play last. Got to pursue Saturday. After that last, I should go and see. Calvin came, KOSRAE, guys. Enjoy second initial pursuit in some massage. Take over the next. Cut to go from Maxim from here. Commence in a search. Patatala. Patatala for months. But I'm dancing in. But we're going to pursue. And make the gathering of the mind a fellow.
Kaya malala. Alay katla kuli. Jehovah pinani. Katkan. Siap kata nak panas. Kata enjoy. Minum tahu. Kocok bersiap pasal sudah sini lagu. Ini benda itu sesuai sebetulnya masuk. Kongo. All right. Bila malap kira cita o sina. Akai kumtel. Sanglang lang sin merita. Sakmo. Kongo. Kilo, kumtel ba kiloan? Lagi pizza. Lala sa mat. Ak mga may lala sa mat. Nakaksa ka nun. Coffee. Chef man. Thank you so much. Ano ko neki? Thank you. Ito pala yan. Ano ko? Tato nga, papel ito masum. Dalawang yun. Dalawang nga eh. Tasum na yin. Bawas niya. Kini, suke. Kata na liel pa kasi. Kulo malap. Thank you. Okay. Vamos. Ei, sente o que pão? Compalho, é? Vem, camper, como ela se chama? What's my name? Cook. Ei, falta, tá santar, kulo. Thank you. Bye.